Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin. Alladzi habana bil imani wal yakin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Sining tomatua malabi kongke hadir, sila surah malabi kongke hadir, anak-anakku yang mana yang insya Allah kesemuanya dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, asyukuru kemara jalla resesi arajanna fangallahu ta'ala. Nasaba angkata arilalanna iwe watwewe pada madapu-dapunga masumpul lolo masih kampung dek lain akata sangadina tarimai pangopi malabina pengalla ta'ala hayya ala sholah pada loki mai naripatator ya senge sempajang nareko angka ki tarimai pangobina pengalla ta'ala berarti kita berada dalam keadaan hayya alal falah, menamanaki. Asibalikanna nariko angka tauri wereng umur malam perif ngalla ta'ala ipinrengang adisi disingang angka kesempatanna nekia yobbi hayya ala sholah nekia dei gagat tarimai pangobina ngalla ta'ala, berarti dia berada dalam keadaan yang kalah. Tori kalah itu. Nama dufa-rufa batena tawiri kalah. Angka tawiri kalah rijama-jamal linona nasabari nak bokori akhiratna. Angka tawiri jari kalah rika keluargana, angka tau rikala rikandaraanna, angka tau rikala rikutunna atau rikala mana nyero. Tapi alhamdulillah sini toma-toma lebih kongke hadir silastoraku anak-anakku yang manang angke selalu rilalenna iye masih iye. Kita semuanya berada dalam keadaan menang, menaki polerisinina godaanna iblis latamamuka na angka kilatu pasuju irupa malabbi tarilalenna onroma barakai silampu isi bawa baraka polewe ko pengalla ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Sidang jamaah yang sama dirahmati dan insyaallah dimuliakan oleh Allah. Rilalenna makukwewe kita berada di dalam bulan Sya'ban, dalam tahun Hijriah kita berada di dalam bulan Sya'ban, bulan ke-8 di dalam tahun Hijriah. Iya bulan Sya'ban
siulang sebelumna angka ulam malabi riolona yanaritu bulan Rajab ulang angkena nonroy Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam laksanakan riasang Isra dan Miraj na ina pamenre tarimay farentana sampajal 5 waktu. Rimunrin na bulan Sya'ban angka to siddi ulang malabi ya naritu ular ramalange ulang angkena peralua pungala ta'ala riseseta idi tomatapae untuk papolei riasange puasa Ramadan. Jadi iyewe talue ulam madapiran telu ulam malapi. Biasa narampe tofan ritata makada si pakai meteje iye talum pulangnya. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Sehingga rilalanna iye bulan Sya'ban melo i pamege farelo doata. Farelo doang aga melo ribaca rilalanna bulan Sya'ban. Ero paduangan na pagurungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rilalanna bulan Sya'ban dan bahkan ribacai ketika masuk bulan Rajab siddi hadisanna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik maka dari paduangan na pagurungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Tentu tomataku ya maneng, anak-anakku ya maneng, ya falak manen ni farelo doangi. Tungke bulan Rajab, bulan Sya'ban ibaca ni. Nasabak imitur papa guruna Nabi ta. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Puang pak baraka keka aleka baraka fi Rajab rilalanna bulan Rajab wa Sya'ban nenni rilalanna bulan Sya'ban. Yero dena pajar yelauro Fakutanana maka da baraka aga melori yelori fungala ta'ala rilalanna yaulangi. Maka da yero baraka melori yelori fungala ta'ala fi Rajaba rilalanna bulan Rajab wa Sya'ban dan niya rilalanna bulan Sya'ban. Yang pertama melori yelori fungala ta'ala sarekuam menginapa baraka ki pengalla ta'ala dalam spiritual kita. Ya naritu magamo hubungat tak si bawah pengalla ta'ala. Iru melai farisa. Jadi rilalanna bulan Rajab. Maka de tofan ritata nakiloran ni pengalla ta'ala i farisa alewe magamo pakasiwiata di dalam bulan Rajab. Nareko fale angka tau tak kalupa paresyalena di dalam bulan Rajab angka sisid di ular rimun rina bulan Rajab yaitu bulan Sya'ban mancaji wisid di ulay yon rep paresyalewe maka damagamo pakasiwiat talori sesi arajanna pengala ta'ala magamo sang pajatar paresy karena bulan Rajab bulan Sya'ban adalah bulan marhaban Ramadan. Ulam mancaji pintu gerbang tamana ular ramalang. Paresamana ni rana-rana ni magamo fakaswiat tak magamo sampajat taro. Agan na sampajat tameloy faresa. Iro imeloy faresa tempo kumas sampajak kita lun rupa tu. Nomor siddi iparesay makada makanjak mogaro kasih bacana sampajakku. Nomor 2
Meloi farissa nareko Thomas sampaja makada makanja mogaro kasih kedo-kedona sampajaku. Yang ketiga, meloi farissa nareko masampajaki makada magamoro kasih parengaraku tempoku masampajang. Nasaba iye talue intinna riasangi sampajang. Yenatu nareko furaki mak beresalla ifuade kalimat astagfirullah we katalu. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Magi na ribaca we katalu angkamma na kura pole rilalanna iye we nange talue rilalanna sampajata. Ibaca astagfirullah tadampai ka puang kurang ammani kasih bacana sampajaku. Sebab dari itu nariku mas sampajaki pak makanjamu seding baca al-fatihah alhamdulillah lancar mapangupuki madari dek ne seding wal asri ya pengupureng magi hanang kacapak na letu kuatini lesei Yenar tomarelo rip ngala taala astagfirullah tak dampain kapuang. Angkam mana salah bacaku. Astagfirullah yang kedua marelo kirip ngala taala ifwa tak dampain ika. Angkam mana lese faringaraku. Sebaya itu ketemu sampajang. Napaki melomak jenne. Ang kami mani anak guru na iblis latam mamuk kami lo mapake biling-piling. Yero anak guru na iblis latam mamuk ka ang karyasan setan alwalhan. Yena ro melo ganggui tau majenne. Biasa tu pak sitin roki pole ribolata malala lo masigie desa gaga macarita. Magi hasalama tolat tu kayolona jene kange napale yuka karange meloi pamulai majene tapa macarita ni sangas soni royanu dia nang kanalo mabire jama mubak cerita kenapa karena ada setan alwalhan tapa melo solangi bate tamak kaswiya takap bereta tempo tamilo mas sampajang angka si mapake biling-piling takap bereki na palese takap bereta niya ki na palese niyata ibacai surah al-fatihah na palese paringarata apalagi nareko angka metona jama-jama lino ri jama na inapa i jama sampajangi abali boleh masigi setaro ni fatopok jolok nandrewe kok kama imatu tawe lari nak lo meski apa ni kama pak kama lari ni lo meski siko masampajana lesero paringarana poreku mana semua tei romatu nandreku jaji mateo sampajaku dia terlambat rakaat kedua dena faja to lima nawa-nawa baja melo sikap pakiro li suka pole masigi langsung mana mandre si ba ambo anakku rakaat ketiga wadi mo fajeronasa tambah-tambah agap yo di jamu salewi ne napal tu ka masigi makur faringaran to lilese gangkan mak beri sallat tawi assalamualaikum warahmatullah ure mak beri sallat tawi na pausi we poreku gaje jaji mati sampajak beri jamaku jaji mati anak sungaku si sanna pure mak jamak tahu napai maringarang di palik na pura mak jenne magi na sabal jama-jaman na mitoli melo nareki yana raifu ada kalimat astagfirullah yang ketiga ibaca kalimat astagfirullah angkamana kedo-kedona sampajata dena sampurna rokota dena sampurna sujuta dena sampurna itidalta dan lain sebagainya
yena rotomari lauri pengala ta'ala adam pengikak puang. Pamegay lo dampet tarif ngala ta'ala nasabak dega gaidi suku bateta masempaja. Panglut Talib bin Nabi Talib laginna tempona le yujiri Nabi tak makada nigi tau mapa mula takap beret na letu bere salanna suku batena masempajang luelengi hadiah walengi sarubang. Iro panglut taali na tuang ilada alena. Makadai iya pa esurona ngala taala coba-coba. Apa mula takab bere panglut taali de nang kanalis se faringarana. Rakaat pertama de nalise, rakaat kedua de nalise. Sisanna melo mak bere saleng. Tapa mukba iri lalenna na wana-wana makada sarubang aga na romatu na leka nabita lese makada nabita bagaimana ya Ali makada panglut tali dampa-dampa ki esurona ngala ta'ala lese faringarak apalagi di tau amang bangsaku pasti lese faringarata. Imana normelo ifaresa rilalenna bulan Sa'ban. Aga pimelo ifaresa di dalam bulan Sa'ban. Magamoro jama-jama linota si cocok mogi si bawa agamana ngala ta'ala. Sebayero jama-jama linoe tasengame makada akomi bawa lino iruntu pamalana yero jama-jama linoe nareko majama kipa loki ri jama-jamata loki mabalu idi pak balue loki magalung idi pak galunge loki mapaguru makantoro mapakantoroe nareko makanja ini tak melo pandrengan keluarga ta makanja niat tak melo pandrengan wijata melo pasikolangan wijata melo pas pap kafala iwijata tama ki jaminan na nabita angka sewawatu iro nabita mak berjama sempaja subuh si bawa sahabat tempo nama sempaja subuh si bawa sahabat pure mak beresalang dan sesudah berzikir pajama-jama isi bawa jamaah tempona jabat tangan bersama dengan para jamaah angka koro sahabatna nabita maka rofa limanna nataru jama-jama lino maka dari nabita magi tu nama karofa limam mecawe yero sahabat ya Rasul yero ya nampai maka rofa kasih limaku nasaba yero jama-jamaku kopura ki masampaja subuh menreka ricopok na budue komenreka ricopok na budue yero ujama urapa-rapa yero batuat dinge urapa terus nei napa lo tari karung nei napa wesan non nori fasae nei napa ubalu ko pasai yenaro ufandrengang keluargaku fandrengang wija-wijaku nampai makos sara limaku surona pengalata makro jama-jamaku nampai makos sara iye jari-jariku mecawe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nei napa Nabi tak nampia iliman na yero nangi sahabat efema nei napa na cium nei napa makada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iye na lima denanrei afinna ranaka aga pangajana lori pada idik manang umat na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makada nareko angka tauma jama lino rilebot na yetanai dengan niat melupanre keluargana dengan niat melupanre wija-wijana
dengan niat lillahi ta'ala, iyero na jamai jama-jama mafaccing sesuai si bawa agama na Allah ta'ala. Sebab angkat oje itu jama-jama dia na mafaccing aja na nefalampe roh tisama na motu ifan rengang wijata jama-jama mafaccing andre poleri anu halalai jaminan naki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka da iyewe olita denandrei afinna ranaka. Jadi namo mak galumi nareko halalai, namo mak darki nareko halalai, makantoroki, mapaguruki dan pekerjaan-pekerjaan lainnya nareko mafaccingi ifan rengengi wijata ifan rengeng keluarga ta jaminan naki nabita maka da iyewe olita de nanrei afin naranaka. Imana nomelo ipakan yakiri lalena bulan Syaban sebelum kita memasuki bulan Ramadan. Sini tomata malabiku sila surah malabikun ke hadir. Selanjutnya agapi baraka melo ipakan yakiri lalena bulan Syaban. Yanaritu baraka sosial. Agaya baraka sosial melo ipakanjaki hubungata lori padata rupa tau. Narekofura ni nange iparesale maka damagamo akasiwiata lori pengala ta'ala. Yesiro melo iparesa maka damagamo hubungata lori padata rupa tau. Ini namanya adalah berkah sosial. Wadi kimala sidia guru risedia walina pengala ta'ala Abu bin Hashim. Iro Abu bin Hashim rajilado makaswiya. Jangankan sampajal 5 wattuna sampajam peninna lagi na denang kana tatangi dan niya denang kana telak. Denang kana tatangi, deto nang kana telak. Sampai jam penir, apalagi sampai jam 5 wattuna. Suatu ketika, melo ima pitangi pengala ta'ala dan niya mapagurungi pengala ta'ala lori ito ay gay. Angka malaika nutusuk pengala ta'ala lo mewe siruntu Abu bin Hashim. Ironangi Abu bin Hashim seperti kebiasaannya moto ni melo mak jenne tarulah to maka da tatik 2 tatik 3 melo moto masang pejampen ni tempo na moto malalan ni lokko bempana bempa matota sangidi malalan ni lokko bempana on rajene kenaro tempo na macawe si bawo on rajene kena taselengi Abu bin Hashim angkani tatau korotatong si dapena on rajene kenaro taseleng ya ibarat kangi di tengah bani moto ki masam pajampan ni pak milo majene tapang katau tato koro si dapena on rajene kata taselang Abu bin Hashim. Akhirnya Abu bin Hashim, man anta? Koi di ogi maka daki niga tu. Mapaka tau ki asanna niga tu. Man anta niga tu. Akhirnya yero tau tatonge. Abu bin Hashim, aja mu maselang. Taniaka rupa tau. Saya ini adalah malaikat yang diutus oleh Allah untuk mewaki sifat bicara-bicara rilalenna iyewe waniwe. Yero Abu bin Hashim
nafakanjaki fakitanna natanga yero malaikat yang berbentuk seperti manusia mapamula yolo yase letut capak kajena nafakanjaki tangana malulisu. Apakah benar ini adalah malaikat? Yero tempona toli natanga yero malaikat Abu bin Hashim ni tay makada yero malaikat angka bo lopo nakatani. Ada buku besar yang dia pegang. Makada Abu bin Hashim bo aga je itu makatani. Makada yero malaikat rilalanna iyewe bo'e angkamanan ni kwewe sininna asang-asanna tau kami makanja eri sesena Allah Ta'ala rilebo na yitanay. Kamanan ni asasanna kwewe sininna tau rapangi makanja eri sesena Allah Ta'ala kamanan ni kwewe sininna atau fare-farewe, sininna atau bonewe, sininna atau jawai dan lain sebagainya kamanan ya sanakwe makanja eri sesena fung Allah Ta'ala. Yewe Abu bin Hashim tau natuanya lena makanja pakkasiwian na fodangi ro malaikai makada malaikat sapai gere kutue nomor siage asaku nomor siaga saku katu malaikat sampai gere. Ia nange malaikat na sapa ni asana Abu bin Hashim. Isapa asana Abu bin Hashim dari halaman pertama Devi Gagah, halaman kedua Devi Gagah, halaman ketiga, keempat, kelima sampai halaman ke-10 Devi Gagah. Narapi patengan naboe Devi Gagah. Deje gawita samu Abu bin Hashim sapa me malaikat depa tumuruntui. Dicari kembali dilanjutkan ternyata sampai halaman terakhir de Gagah sana Abu bin Hashim. Deje gawita samu Abu bin Hashim akhirnya Abu bin Hashim ulangi memang demi je tumuruntui. Samanna na papada sading kata biasa sapai padahal malaikat mas sapai. Sapai memang tengaremu ketudemi muruntu. Dicari untuk kedua kalinya dari halaman pertama, halaman kedua, halaman ke-10, halaman ke-15. Narafi tengana dei Gagah sampai halaman terakhir demeti Gagah sana Abu bin Hashim. DJ Gagah semua Abu bin Hashim Iro Abu bin Hashim nasabak tau natuangi ale nama kanja maprotes ke malaikat. Malaikat magi nang kade Gagah saku. Coba makku tanangi ko sininna pak kamponge rilalanne ye kampokku nasisengi ka makda iya na tau kami nama kanja pak kesuyaku rilalanne ye kamponge. Setiap saat saya ke masjid, setiap malam saya bangun sholat tahajud, magi nang kade Gagah saku. Mecawe yero malaikai, Abu bin Hashim. Sitonganna yaitu malaikai ini sesatungka angkadece mufegau. Tungka angkadece mufegau Abu bin Hashim nita malaikat disaksikan oleh semua malaikat yang ada di langit pertama, kedua sampai langit ke-7 ni semanan. Tapi yang menjadi persoalan Abu bin Hashim tungka yero malaikat melo mokiwi asamu rilalenna iye bo lompoe makana makanja kiri sesena Allah Ta'ala de nulle tarokia sata. Ada satu kekuatan besar yang menghalangi malaikat untuk menulis namamu di dalam buku ini. Maka de Abu bin Hashim agar pas sabarang malaikat. Maka de yero malaikat yero pas sabarang
nade nulle taroki asatta rilalanna iye bo Abu bin Hashim nasaba madarri angka tau wadir bantu demu bantui madarri angka tau mewasi salah madari angka tau nugau bawan dan lain sebagainya makasih pakai siamu nekia masolangi hubunganmu lori padamu rupa tau yero nasabari nade nataroki asattari lalanna iye bo lompoe Abu bin Hashim. Pelajaran lori pada idik mana macawe i ular ramalan. Baraka yang kedua nange melo i cape baraka sosial. Pakanjaki wi silaturahmi tak pakanjaki wi hubungan talori pada tarupatau. Siap dampak ki. Iro idi rupatau we maromo ki tak salah. Bisa jadi gara-gara adata angka si tau tersinggung. Dena marigaga. Tetapi pakanjaki rimun rinna kajajam mapakero. Siap dampak ki. Ia naro baraka maraja nataro rilalanna sampai jabere jamae nasabak melo kisya dampak-dampangan. Kuraki mapere jama kita jabat tangan artinya adalah saling memaafkan. Ya mijetu madari ko angka de na siwada na napallo masigi de na si depe si di monro kanan ngite angkero bombe na sebelah kanan lo kiri alena. Padahal intinya yor sampai jabere jamae milo ki sidap ne napas ya dampak-dampangan. Milo ki si dampak-dampangan na de namode ne fuada makra dampangi kawat dampangi ki tempo ta jabatangan sesudah salat berjamaah maka de batuan na si dampak-dampangan kitu angka salamu adampa angka salaku adampangi ka angka salamu adampangi ko yero intinna riya sange jabatangan sesudah salat berjamaah. Yana ronange baraka melo riala di dalam bulan Rajab, bulan Syaban, melo ipakanjaki lori ngala ta'ala, ipakanjaki lori pada tak rupa tahu. Yang ketiga, aga melo aga nangi lori lalanna paduangatta wabalikna Ramadan. Efuang palat tuka rilalenna ular ramalan. Aleki ular ramalan. Doa ini nafarengarangi ki wabalikna Ramadan falattuki rilalenna ular ramalan. Artinya dena faja si mata leyakini maka dari monrita angka riasang amatengang si mata laluki. Angka amatengang rimonrita si mata laluki. Jadi bukan hanya sekadar mengucapkan wabalikna Ramadan. Nekialai pahami maka da angka riasang amatengang. Nareko angka riasang amatengang berarti meloi fasadiang ngalewe pokong rimonrina riasang amatengang. Sebaya itu sinin na numakenya wae. Nola mana riasangi amatengan kullu nafsin saikatul maut tungka numakenya wae pasti nola riasangi amatengan. Cari tanga kicede yero mati disebutkan di dalam riwayat yero mati na rekomeloni kamat lino tempo na itiup sang kakalay ituyup ni sang kakalay maka mati-mati mana ni sinin na rupataw tempo na maka mati-mati mana sinin na rupataw bangsa jinge malaika maka mati-mati mana apa mani bawang malaika batu adena mati. Yang pertama adalah malaikat Jibril. Yang kedua adalah malaikatul maut. Yang ketiga adalah malaikat Israfil. Dan yang keempat adalah malaikat Mikail. Apa mani malaikat dena mati. Mati ni mati mana ni? Bangsa jingi mati ni olokoloe mati ni. Tumbuh-tumbuhan
mati ni. Tempona si apa maninya malaikat maka dari Allah Ta'ala lauri malaikatul maut, malaikat Israel malaikatul maut siaga manu monro siaga manu monro maka dari malaikat Israel apa mana puang iya malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil apa mana puang maka dari Allah Ta'ala cabut ni nyawana malaikat Mikail, malaikat yang bertugas mengatur rizki sebab dia negara melo yalit dalik mati mana nih dia negara melo yalit dalik bangsa jin, bangsa malaikat-malaikat yang lain mati olo-kolo mati nih dia negara melo yalit dalik kare Allah Ta'ala cabut nyawana malaikat Mikail dicabut kare Allah Ta'ala cabut si nyawana malaikat Israfil, malaikat yang bertugas untuk meniup trompet sangkakala sama pura ninangi itiup selesai tugasna cabut si maka dari Allah Ta'ala siaga manomon roh pertanyaan ini bukan berarti maka dadeni sengit ngala Ta'ala maka da sifat dua mani Jibril si bawa malaikat Israel tetapi nafak batuangi tofan ritata maka de makutane ngala Ta'ala lori malaikat Israel maka de siaga manomonro di dalam riwayat milo ipngalla Ta'ala mapak gurangil lori pada idik mana sininna atau dinoy maka dan areko angka tau pura ipawarakengang sit di jama-jamang yero tawe mutanai nareko meloki misangi karebana dan nia penjelasan yero pengalla Ta'ala natanai malaikat Israel siaga manomonro pada anisa pengalla Ta'ala maka ada sifat dua mani maka dari malaikatul maut sifat dua mana afuan kada cabut nyawana malaikat Jibril yero malaikatul maut nafodangi malaikat Jibril Jibril arafi giliramu yero malaikat Jibril launi mala onrong rival lawanganna suruga naranaka na inapakoni ro malaikat Jibril nafallabba panina wali-wali suku na inapa makada malaikat Jibril malaikat Israel siap na cabut ni nyawaku tangkan na cabut nyawa na malaikat Jibril tempo na icabut nyawa na malaikat Jibril aga na fuada maka de malaikat Jibril subhanallah 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 mafatching ng Allah Ta'ala mafatching ng Allah Ta'ala mafatching ng Allah Ta'ala malaikat Jibril cawe na hubungan na si bawa ng Allah Ta'ala alena punggawana malaikat tapi ternyata nareko narapi ni waktu nariasangi amatengan pasti pasarangnya antara nyawa si bawa lan roalewe tempo na alalena mani malaikat Israel makre Allah Ta'ala malaikat Israel cabut ni nyawamu yang karena tempo na cabut nyawa na malaikatul maut aga na kuada malaikatul maut tempo na cabut nyawana maka de malaikatul maut tempo na cabut nyawana padi papale riasange amatengang beneng wisangi maka da mafaddi riasange amatengang tempo na ucabut nyawana pas sempajangi tempo na usa cabut nyawana pat berjamai tempo na ucabut nyawana atau si mata pegau edeceng
pala-palaka cabui maka dana sabak ternyata yero riasangi amating mafadilad sininna pa berejamai sininna pa sampajangi pala-pala mana ka cabu beneng wisang maka mafadi yero riasangi amating. Aga pengajaran niya hikmana sini tomata malabikon ke hadir maka da yero nangir yelawi wabalik na Ramadan wa palatu karilalan na ular ramalan karena tidak ada jaminan riseseta nasaba angka amatenga rimun rita yelawi sarekwam mengirapi ular ramalan nareko irapi ular ramalan insyaallah baraka maraja iruntu nasaba man sama ramadana gufira lahu ma taqaddama min sambi na dampangi manang dosa-dosa tap ngalla taala makura laloi nareko anka ki pakke gunai rilalanna ular ramalan riasange dua telu deceng rilalanna. Hadirin yang sama dirahmati oleh Allah ya naro rapi rampenga ki mamuare ina pak baraka ki ngalla taala menlo dampak kana sabab dampa maraja angkam mana bicara kude nafada bicarata sabaya itu bahasana atau sidrape si bawa bahasana atau belawai madari angka sin rupa-rupa na kiade na pada madari angka pada okina na kiade na pada tapuanna maka sekali lagi melo dampak ka nasaba dampa maraja namun rogalongkom mi ubawanga ki narikoto mafanre tarimai insyaallah megawat din nagokangi lebih dan kurangnya mohon dimaafkan wabillahi taufiqi wassada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.